الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر بتنبيه الخير آمين يا خير ناصرين. جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ovo je bila moja želja, a vjerujem da je i vaša dok ste se ovoliko sabrali. Ja kažem moja želja, moja inicijativa da mi dođe ova grupa, prvenstveno Sulejman Efendija Čeliković koji vi dobro znate, da mi prije svega ovdje održi dobro predavanje, pa on uvijek to dobro čini. Ne bi bilo neke fajde, a s Božjom pomoći trebamo se nadati bude u ovoj krizi neke fajde nama kao vjernicima. A evo usput tu su i sposobnjaković, da tako nazovem, Allahov robe koji su nadaren za izvođenje nekih novih lahja koji vi još niste do sada čuli, pa vjerujem da ćete se osjećati fino slušajući milinu tonova ovih burazera, stalića, da tako nazovem. Ja neću ništa vaziti, eto meni je samo drago što smo se veliko sabrali, pa molim vas da dobro se uključite, da saslušate, ne bi bilo neke promjene u našem životu. Kome i to bude malo, ja sam se potrudio da organizujem još nešto kod dvojice bađa ili dvojice rođaka, oni su i bađe i rođaci, kod jednog će biti sjelo posle svega ovoga za ljude, kod jednog za omladinu. Ima ovdje i momaka iz Kaknja, doći do Omer Efendija, pa ovo je ovdje odmah zgradi kod džamije, Lužić Nezira, tu će biti za omladinu. A kao islamsko sjelo, nek me čudne omladina, da znaju, tu će biti kod njih. Ja se tu borim za njih da budu pametni, a opet neće, iako se ja borim da bude to kao nešto više islamsko. A dole kod Lužić Izeta mogu ljudi, on je razgradio prostoriju jednu, pa je sad pola kuće donji sprat, sve je tu široko ured koliko ova džamija, pa mora dosta ljudi stati koji su željni još sjela islamskog, da još nešto pitaju Sulejmana Efendiju, pa da bude islamsko sjelo kome se ne žuri spavat, ko ne žali. Biće kod Lužić Izeta sjelo posle svega ovoga. Jedino kad mi sve završimo, oni nisu večera, nisu bili dobro gladni, pa ćemo mi odletiti večera, pa ćemo se vratiti dole kod Izeta dok večeramo. A vi možete ići koje mušterija dole, a mi ćemo doći. Tako da ne bi vi da nam napravite sam prostor kad se sve završi. Ovo večeras neće biti Mevlud, jer smo imali iskustvo dole sad Mevlud kad smo bili 3 sata smo ostali. Dok Mevlud, dok zikr, dok predavanje, puna 3 sata. Pa smo mi uzeli da to bude večeras kao zikr i kombinacije lahja. A vi nas inače islušate kako učimo Mevlud. Mi moramo Mevlud uvijek učiti bez ovih ljudi. Ali nam je prilika večeras za njih, koristimo da nešto čudnimo od njih. Pa vjerujem da ćete biti zadovoljni ako Bog da i da će nam Allah Đelešanu dati neke promjene i svoje pomoći. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
حق لا إله إلا الله الله حق لا إله إلا الله إيمان الله وانكويا كوغا سوشا رب مويا إيمان الله وانكويا كوغا سوشا رب مويا آمومينا كوتايا الله الله رسيما الله آمومينا كوتايا الله الله رسيما الله حق لا إله إلا الله الله حق لا إله إلا الله قد أكبر استغناما إبتاني بودما قد أكبر استغناما إبتاني بودما Tvoj gospodar ko je to? Allah, Allah, recimo Allah. Tvoj gospodar ko je to? Allah, Allah, recimo Allah. Hak la ilaha illa Allah, Allah. Hak la ilaha illa Allah. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله
Allah